Fia shame. The mere English. Yeah. Aber mich ist schon eine große Rische aus der It's the another way. Okay, ancient. Ach, für diese schon gar. Oh, that might be. Ancient Jewish shacking the Iso. Okay. J Hachras ta MJ ek Deireadh J ha rowing. Well, wow, ceist búrs an Portugal. Yeah. So Deireadh ha as a John play happen anyway. Ha da character around agus sé éili agus àrda na character agus ha bhín ach is múnsin fúti iad san a bhí is fúdoch cóirí chéile agus cúteoch fúdoch johi. Agus go fat sa ha fisachge is toch gegreed een Jewish mejerig a ha biol a Jewish Jewish mejerig ook zijn deel, ja. A velu sminnig op de ha tachast, a disaster chorigen tachast, a velu fisach in de ha. Wel, chanel in drast, so ha mi haast is muntje mee Jafer biachten ach gu eili agus àrda, gidok, you know, Juiskiet maas vatin agus da hul dunne pero dunne se bi rakas so gidok maar mass disciplines dit kan maar ach mi haast is muntje nie specifics in G. So how have you go with the script show agus kunnig mi hin drech tra yeah agus rut a chordroom om so mama ying ha even ha utrum ha lean go cuspa agus ha toraun ma ying popular culture ha de shame or in the Flintstones as a gargamage ma ying shin found car no and shin that's the Simpsons no that's the Flintstones as a notion how torst de stach toruten het je fichting goed trich gan in litrugus negalig litrugus what was auch do you think we take ourselves too seriously or maybe nas utrumen shouldn't ha jakam beskriven marschen gidok jakam hin shouldn't doi ha mis skrivo in dras could jo ha mi jo tosh obair you know skrivte nu va mis fasus nu va mis koite Buffy the Vampire Slayer and Xena, you know, I guess in stu was ik amenen utrum ach you know like land popular culture so shinnen ha jakam beskrivo I guess ha na dunne was skrivo program in machine hayets and like that's why I aspire to be like how could you get a kid sheas so Xena warrior princess you know just or your vampires no sci-fi no Dungeons and Dragons is what mission had who popular I guess no race leorchen agus scriptchen a severe shit for a villain herget shit for a villain fan culture I ha over sunshine good job you know I guess other than hashin couldn't do much hashin could she is you know you know she did a Marvel movie and she did a shit how she go a how to delete to the world in a way some things are permissible in sci-fi that you can't address directly. Some things are too horrible as well in the real world to be able to grasp. You know, when you think about terrible disasters, you can't imagine these numbers and things like that. But for me, fantasy is a way of relating to it, and I know it shouldn't be like that. Because I suppose it's kind of no. Nach allemaal a sci-fi classic kujok. Nach I just do that shit. Dave the Triffids, Chrysalids, is routen as a being shin. Had to bring my Dave the Triffids. Widespread devastation. It's tore doing you fine bass. I guess the doing you has down a fear when you come on a dog. I guess I should think tokel and caged and more. They have killed who give you they have killed who give you maar val gin hine dune. They how no maken nunes.
mae'n faws y gram i'n eilis àrda. Mae se sio yn nech ille as yn tŵ. Deisio sy'n dain o is ag niwr. Agus gyda fig siach billion gyn as yn tŵ. Deisio sy'n daif o bachor o fiacing. Le adnafi. Lo ne adnafich. So, ha mi ffeicing de hau gra, ha na ceist yn môr y sio a chiing as. Fau cwdioch ysgrif ag jalaf plwch gyrrych na chro mae ein monster vampire? Vampire. So, sé jalaf plwch gyrrych fawn hos mi sgrif o gostau yn siachau sgrif o cymoni ac bwr yn fasiniad. Mi ein sé nian og yr eist ag sa eisiau effrwch ilan sybi ach, sé ilan ilan traen cynnig tordyn iawn, ond the wilderness is agus had dynia ti'n fan doris i'ch agus had droch am eisiau rawn agus ha hylyr ydych very horror movie style jalanoch tarnani? Storm dola. Agus so house is much on dynia sio pwy hais yn dola fi dynia oh no ach I can do Shisha. En feikin gri. Agus sin yn yw gyda leheshe han cwnnwrs. Agus sin yn yw fydd a chai gan ilan. Ys gas na ro. Ys na ro dyn sy'n iawn to baich nes mwyn eisiau safolge fod dyn ilan. Free from temptation. Yes. And keeping them acha. Cwmla macha cwnnwrt. Ha rwtbeg Facal o'r ymrwyd y dras. Smyni cwblad thirsty sa ha, which gan y gwisper yn sio. Duilich. Nid y haw sgrif y grwt mor sio, a se ha dwrs ti'n sio, ac se cleasaiche ohonod, gwydro. Elw smyni hyd mae ein, na rwyd yn haw sgrif mae'r character yn ygyd dwi'n hen y clwch. No, a fel yw cwmwl sy'n ffale, agus is menu gyda cwtch gynile yr achos ger nos dwrna. Wel, agus ha mis mwyn sy'n chaniaw sy'n really doi siar o'r o fi gobed. Ach, it informs the characters. J siar sy'n character yn fi uiach if i clych character o t-Saoghail. J siar sy'n bod yn eich fi uiach o fi clych, so am I tosio glyn, rydych yn marsin, o hau ac yn character ha mar sio, ach yn nŵr sy'n hain character y ffas, casin agos hain character tosio chi ffal y frio ni, so sy'n dyrach yn tosio chi wyd yn So rwyd ha y brosnwch ag y stori sy'n hi adol yma, stoch yn ach eisiau farn jeitio ag eisiau a chile. Oh I'm just mentioning hain, a themic flawed characters fi agad. Chaniel pwyn gawn, sy'n fi gwybod le character had you're ho perfect agad ho snog agad ho god chaniel sy'n un ti'n och itcher so sy'n ti'n och wish fulfillment really ach so ek yn dos och hamis mwyn sy'n un jyst sy'n character hami gyd yw'r clych agad sy'n I can make this character flawed and more real and more like a person. As is somewhere sy'n ha eili. Ha gilior flawed ma Jane. Ac mae yng Ngawndra cwydro. Hai ti'n o'ch hai nas un chi? Nas un chi ni chi. Nas un chi ni chi. Wel, a mis mynd i hwg bia uafsach un chi no. Golse, a sgript mae i'r eithfi. Ach, y siar na sy'n bwlo. Mae h-Alba yn o'r dŵr. Mae ga eithfi ma jalaf gwrs. Sy'n ni ar y cwydioch fe, neu cwyd crioch i'r edrych. Wel, cymorst y sgrif yn fydd. Right, yeah.